Rebelling against authority is more difficult than you think. There are very few people who truly demonstrate this quality. By now you may have come to understand that I am talking about a kind of rebellion that you will only recognize if you are a true believer in yourself. And I don't care if you identify yourself as one thing or another, because when you rebel against the ultimate authority, you are demonstrating the values that exist at the core of your being. And you are only demonstrating this core when you are willing to risk everything for it. Mishut Hankun ċert li l-forzi tadlam jek għaxkru Semmejt affarijiet li ma jintmessu Idnub wieħed mis-sabħal ma jordu Na nizlu l-infern minni għajħobbuk Imma xorta nemmen li xi darba rridu niltaqgħu Ħalli tiftaħ dawk l-għajnejn u tara xem barra minna Nabed parla tal-lemara tibqa xtoroġ bistaklaw Nu tirsax ħafna qrib tagħna jekk nisħutax Kien xedu nafwa sal-izbilla għad muxtaqt Li kolla ħabba t-ċi maħħu biex nantalom il-blaf Oh, come on Joe, that's enough Hemnuni li mil-bidonet li nkit kontro fejn nevitaħ Ma xieġri meta l-inkwitu kun ma sormu kien kolla tiprofa tispiega ruħek Imma ma kien tifmek ħat Tissoda tiprofa tilab din il-loba fi-zona fl-iskola kontrola maruf li minn dejjem nisogra dil-arroganza fadruga tibqa toħoda autoboda Meta titnejjek bikin nisek palma jagħmel li konna parparta f'serata li sir-post kienet kolla pjanata franka tal-ġennata fuq l-istess rimi kolla spiegata minn dejjem konna dawn it-tfal li konna kapaċi wadbu dawn ir-rimi alla volja rasek kibret li mintix ħatallemni li wieġi xieġi biex kun taf li mhux ħajjiddispjaċini Bħal dastur ma stliqal li meta nikber ħankun tifel xi ftit kriminal Il-klim ma wasalx nalla li lex kont issibni fil-dossa ma martek id-dar bil-fors li neħdar Għax meta kont fall kienu jasbu li fija għandi jiex ix-xitan Tatawni mill-lar għalija l-aħjar għax il-kondizjoni li għandi spiċċaw taw aktar nar Provajtu tagħmlu minn kollox biex forsi li tkisruni fil-verità ma kontux tafu li intom seskrajtuni Nixtieq nirringrazzja li daw kollha li għadhom sal-ġurnata tal-lum jippruvaw idafsu dak il-baston Klimi falċikluni nixfek din il-qerda tal-massam kax kadditta ġo kaxxa ma ħallik qatt irrelazza u kun naf li jiġi xiġri anke wara li mmut Xorta ħatibqa' dak it-tifel wis Mishut Hankun ċert li l-forzi tadlam jek għaxkru Semmejt affarijiet li ma jintmessu Idnub wieħed mis-sabħal ma jordu Na nizlu l-infern minni għajħobbuk Imma xorta nemmen li xi darba rridu niltaqgħu Ħalli tiftaħ dawk l-għajnejn u tara xem barra minna Nabed parla tal-lemara tibqa xtoroġ bistaklaw Nu tirsax ħafna qrib tagħna jekk nisħutax niskontraw Xi darba jien nirrispettak l-ewwel titgħallem tirrispetta lil kulħadd Hawnhekk kulħadd jaf kemm jintif il-grat Nirrispetta kull diska li nismaw dana fatt Anke minn innik tispiċċajt lift il-kuntatt Namex naf din ix-xena nibqa' rispettat Il-mirak kollha jiet tippromovik biħlas kelli bżonn minn jikbidani bdida ma sibtat Tu jgħidu xorta naf li nibqa' tifel brutali kapaċi neleva l-ispirtu minn dat-tfal indannati terġa' xi prova tortani minn tiċċett tissuperani dan id-don ġibtu minn alla mill-kurdun imprenikali til-karma bħala retrati tħallas artist intamati li dewwa ħallejthom f'gatti kulħadd irid jlaf nagħmel dan id-don illegali id-diski ta' kontrivjali fil-verità tagħmlu li pjaċir iktar ma tikkupjaw Welkom tafu li jien qed nagħmel minn kollox biex inkompli nwaslilkom dat it-taklim waħdi fiskiet ħax nafni biżejjed bek nefi tal-ġlied meta nifrekwenta triq Zrawni fil-klim jibtet dil-lejra fil-verità qatt ma waslithom imkien u mbagħad hemm jien nitħaq fi ġladu sakemm jasal il-ħin u janna iż-żmien This fairy flame has been truly lit. Its flame has grown after my travels in the underworld and rekindled so I can be a light to others. Emerging from hell, I want to send greetings to everyone who is traveling outside the common river and instead forging their own road. Mishut Hankun ċert li l-forzi tadlam jek għaxkru Semmejt affarijiet li ma jintmessu Idnub wieħed mis-sabħal ma jordu Na nizlu l-infern minni għajħobbuk The point here is to bring to the fore that beautiful moment an individual takes a sovereign and distinctive stand that emanates from the core of his being. These are not just values or morale or feeling sorry for someone. This is will manifested. This kind of rebellion is not the only situation where true will is manifested, but is one of the most honest moments. That when someone stands up against oppression as a matter of principle, instead of surrendering their ideals, their sovereign will, the sacred core of their being. Hankun ċert li l-forzi tadlam jek għaxkru Semmejt affarijiet li ma jintmessu Idnub wieħed mis-sabħal ma jordu Na nizlu l-infern minni għajħobbuk Imma xorta nemmen li xi darba rridu niltaqgħu Ħalli tiftaħ dawk l-għajnejn u tara xem barra minna Nabed parla tal-lemara tibqa' xtoroġ bistaklaw Nu tirsax ħafna qrib tagħna jekk nisħutax niskontraw Li kolla ħabba t-ċi maħħu biex nantalom il-blaf Oh, come on Joe, that's enough Hemnuni li mil-bidonet li nkit kontro fejn nevitaħ Ma xieġri meta l-inkwitu kun ma sormu kien kollha tipprova tispiega ruħek imma ma kien tifmek ħadd Tissoda tipprova tilab